U vecej hodzinovej rozprávy odborníky priniesli ročnú programu zaštity, ušorenia i hasnovanja poljoprivrednih povrchnosoch u opštini za 2015. rok, jak i programi roboti Horodske biblioteki i galerijog Sava Šumanović i Ilijanum. Prinešena je odluka o ostvarjovanju pravog na materijalnu pomoć decom, školjarom i studentom u opštini. Na osnovu 120 potpisov hraždanoh, pokrajinski sekretarijat za medziregionalne sotrudnictvo i lokalnu samoupravu, a na osnovu pozitivnog odumanja Nacionalnog sovitu Ruskej i Slovatskej nacionalnej menšini 4 ulici u Horodu po odluki odborníkov dostali novi nazvi. Na počátku schádzky dr. Željko Fajfrić vystúpil zo Srbske naprednej stránky i dalej bude djelovať jak samostajný odborník u Skupštini opštiny Šid.